Abusia ma menchia na mensanso e ma wakwa banfa mbra emergency Ghana TV eso na abusia se ne enia enim de dan se oba ne be ma ewo a eyomaso die se wo be hia abofra no no ma peda papa e de ama abofra no abusia awofo bebre nom agya saa so die no e de egu ho no mo e de egu nkofo emma so ene story bia ba be pie mu ha se ni nsam a ebom ene nyama a ebubo ba no e ye nsem pi si yan hye yi ne yan fa ye nan sifoma nyama e be gye nsem abusia kame ho ani enko na abaye bi wase ode ne nsem etu dwane konkotie mu afa nsu nya ne papa nso e wa ahoma ne so no nso kyerekye ne nsem ye konkotie na afa ye ba wadwen kyerek kakra won wo de ato comment section ho no mu e de ama mesro wase obe live na afa wa share no subscribe e de ama me yenko ne konkotie embra sisia onyima ma bomi komo anopai ampa che frame vida frame bio because school ayusunyan doma pacho kasa kese kakra mami because school sunyan doma na omuso mo pese omo bo medam nti akohu sofu bi o so betimi ahwere na obagi sika kakra nti na edi abedan hyefe wasam no emu ye wrem kakra uko school awai sunyan doma ana ho amuso mbo bodam ase be ma me ne tina ye na ma me ekodi na tem sa o mpene wo yabusu no no so se ne sa de o de mbe fa baabi na o de me fa baabi no o pese obo medam mesro beme tina siye uko school osunyai doma ana be ma bi si dai obo medam be ma bi so obo dam sa wa ye ne dai se na ti kasa ye o hema wan kasa ye a mimi ntimi nkyere wasem mu ma minim dia hawa no pa ya wiayi watu aye asabre ntimi sra wadama disa wo ka nkomo ni mu ye ma me wadama ampa cho me ko school osunyai doma na mete class na ma pie free class nti omo hwehwe ye ko malam bi wo ne malam ni hwehwe mo si obi na opese obo medam nti nka ohiamoa anka hwan hia be ma ni hiamoa na wo na wo hiamoa cho me na me hiamoa na de ne ba ya fiti prekupa wotwa wo bi se me bodam de na esi me ne hwe wonye obi hwe wotwa o se me bodam ma me kodidi na tem so mpene wo ya busu no nso so be kire ni nyansa kire bi mu ye ma me tie asam na wo de me enenam the forest baby mesrew o ma me kodidi abrante bi atam se de nti no kodidi abrante na atam oso mpene wo ya busu akwan be na mpene wo busu na oniska dabi be abrante wa no wo de no acho me boy nam neneti afa na wo kasa trati ye dabi wo nkomo na eye me de ba woni bra woni mu de so ada wado ye nu mesi no awonde ene kasa ye ka dia kwan ya fa so a woni abrante ne tena ye de na siye e ma me bem ma me ko nesi no wan kasa minti wase ohima ma ba cha me ko nesi nti na me school na omo frame se ma me akwa abrante debi to bo ase start asem no kwan be so na afa so shi abrante e wa asore dem na nya e kwa asore ba ko na ni abrante ne kwa asore ba cha e na wo shi ano e na ye de na me ne tena ye e shi abrante me ne na tena sesei kwan be so komo be na mudi ye nkita mu be na course ansa na oni abrante no e betena no so obe wale me o shi awa na o se meware ma me ye ndi nkomo hwemanim wo de hwemanim we bia wani mi asa wo ntimi hwemanim me hunye hu why ye di nkomo ni mi ni nkomo wate mi hunye hu wa ba se ye moa ti wo ni ma ni nkomo kita hudie na obedi na betimi amama bo na wan kan me hunu me se kwan be na afa so a shi abrante hu ne wo he mpacha asole dem o shi anu asole dem ena ye de no so ne mbetena den ne si ya ofiti ya na so no betena komo be na onu di ye asa na ekọ oso opewo ensuro aha hu ni ha why obi anyi obone kasa ma o se opewo ne mbetena ena oboa me ma me ko nesi
na maame ko didi aha feda wo kasaba abrante ne boa ma ko nursing school okay na maame ko didi na tanso mpene wo yabuhwe ade ne ba ya wo fo se e ma maame etimi bie na no kasa wo mpa abrante ne wo buhwe abrante ni share no adi emfie be say 25 sisi a wo ti wo di say 25 branch any share no adi 25 am what me akomu school nyina ada so di 25 maame am 27 oh rade vida we dey all bomb nkomo branch any share no adi 25 wo di 25 wo da so di 25 no kware o share no adi 25 na se na wadwi mu do ti ono tan se ono betina na so je penny na se me na betina ena e na course wo hwe wo abomu ansa na odu ko school na se de na bomi nkomo kakra me ni nkomo oboa me abrabom ni nkomo pacho oboa me abrabom sika sem ne nema oboa me kakra na maami hu na o so mpene maami hu na bibi ba no so se me mpene o ya sure bibi ansi dabi maami then the see wo de maami hu no kure wom then put in the see and maami hu na o se me mpene na ko school na ma ba sha ni nje komo nya me de Rider member or mot na and trigger nyoma na o ma mi hu abrante na o se me mpene wo mabusuam o susu se de ntina o ma mi kasa na boy no mbo ade woni boy ne te no na o mu ade hu ma mi ana onchia na boy ni mu ade ti o ma mi se me mpa o mabusuam sa se o mu ade abusuan komo ni mu ye rem ma men kancho de akoso nyina akire se ye nua ba vida sebe okoni school kama nursing school na wakoshi abrante na wona brabom na abrante yi se ono ne betena na kwansiri na ne maame ebehu abrante wo se dabida abrante we de me hia no mabusuam na eno ne nam so nti maame try se wotete o montam eni nyina ne se ama ye nua ba yi enwoma enhyeda enkoyie sa enuti yento aso mfiri ho oyima eti say wo susu se boy ne na aye osa ye ko mala nduo na osimi ni be ma bitina ye na ye jaye na mfiri na kuma nti won so ko ye bibi na anamo be na o ma me etu afa ho ya ko kira bosu ya ko obi ni o ma ji esika de o ma anye hwe matu anamo be presai bebre ni nyina amfa wow evangelist enen komo edi anu de ni lady good anu de papa yeti bida na ne de tick for tack ampa na anya tick for tack ye kun ba bi besi asem ye besi asem tu ne sai na ma lady good me child de dia wadawma abaya no symptoms no fragidolophy eschatology be fragidolophy na te say wa betray be ma bi na one be ma no te na wo tua school fees no na o ma mi onim se school fees no be ma na na etua sha yetri kokwa ye ni na bawo yeah official no na de no anenam the storyline ni yina no say ono no sha se okọ school na okoba nyina na okoba nyina boy bi na sponsor no boy na hwe na abọ ne hoka okosu nurses training na owom na nkaka no fa na year okay ano maame no ebe na adwene se be mo person wale this boy we no enye ne sa boy no ti maame no ya na adwene se de atie bia wo ma boy we girl no ene ne nye de entu anamon Vida me pa cho so me bakaka Vida na no kresa brand on ahwe school na on a show bibia wo admission to bibia copim so the way o ma mi amam kra ma mi twa o ma mi twa bi o ya sure o twa bi o ma mi twa bi no kra na oka no kra o se ne se o ma mi twa bi na brand no so ye na da fam de enti na se zika na won duma mto aduane di
be ma no sika aduane keke no na otoma odi enya se wo hwe wo school ba sika odi to aduane keke wow lady good anka enye sa tie bi ye hwe se de se de wakoka sabonsam kuro mu da no wonsuro ade a sabe impredio se friend duabo the storyline in and say boy no na fidige we abo na ho ka ususu sa oh yeah dabi what can I say me ha no twetwe wo so office wo she narrated the story clear. She narrated the story clear. No question. Na boy no so mama me ne te ase say me tua bibia no nim. Wow. Wa hwa afi na pesa mama ne pesa de ne ba we mani patitiri bi. Asanyo ma we ekoso pa. Oh yes. Ya de bia ekoso pa wo ye man mu a. Me say hwa na lady gold. Hwa me say obi ampe bone di o. Yeah. Bero po bi bone di a obi sunu be du bone. Yeah. Since gunu serefo ano serekere no. Se wo twa wa kwan na nante na kwan so a ebe de no obi o won ba bi atumi abone dam. Impossible. Otimi ya saade no. Na che se udifo baby. Na mamefo no hweye. Dipa na mame ne pese ode akwala we ma no. Ehọ na mame no sunya ne resources nkakra akra. Oso for me ba ma obi atiefo bia momodin no me hwa Adum TV bra Facebook wo ba ho YouTube ni nyina wo be ho yede time ababa we chese na ogina ne na so akasa. Ogina na so akasa mama yenhwe na yenhwe sabre no. Me so enti are ready am fa to so mame. Makwa ne TikTok ayi nyina akohwe. She bra Adum TV we ha de. Beautiful. Wow. Beautiful. Wow. Fantastic. When you fe black wine no me hwe na chi no o hwe na chi a why da uni I am telling you ayawata ayawankasa wow let it go the amodi ade boy no wahu boy su sa boy super mama che o sa mama said oh black wine na chi black wine the TV asini wow what you must say hwe na dai abrante no ton na ade eso ne bo on kan okra na abrante ton na ade ne ma esombo e de boa mame waida mesrao pa said the sofo ke kan okra wom bia asam na sa wagigya bi wom nti ama me hu hawa mesi aboa kan okra bi wom abrante no wo se aduane keke na otoma wudi ana wo show from crane to crane otuabus ai no boa me ka otuabus no boa kakra so ne kasabe no oboa me books aduane bibia phone kura oboa phone bibia wo ma me ani tua one ne me ma ne kwa asore ba ko ye nyina ye kwa asore ba ko okodidi ne ma me na bushofo nyina atam wo ma me kodidi boy ne ma me ne na bushofo nyina atam wow big mama the best is this o ma me yes na no su ko jina ne ma me achi na mo school man fi obusa wasamo ade aya na abata bi yeah wa wo ba wotimi nhwe wo ba na wotimi ma kwan ma obe ma obi a won ware no hwe no wo wie ya wo ba ne mfata be ma yo obi a na wo ye na de ode be chewo yeah obu ha wo ye na de a eya wo be fa ne say bibi kitu abi ba won fa nchewo e na de obe ye bia so be nyam se oba ya fefe big mama me hu wa look at this so for when na kanana o say ye fish na chino the black wine no wow hey get we was so pai se awreho big mama abaya fefe senti obi nya woni fie wotimi tete o mawura mo hwe wo ba abata bebre djuma ye dia no no wa dane na mo obi no wono de wo de tonti mafira no obi hwe no na edru bra no okwanye nkokom no oye nkoko no buko ni nyina anya no bi no bawi ye ka nanso abatan de bia ya bi obekasa bia ye boy mutiri so too much but e twa say ye boy mutiri so e ba no what ne baby o ana wakofa na basa so eso enti ye wasay die se uboku bai se de tie bia de bia ya na ohima akase emofra no yankopon bebu so mo moja afri ye ho you will be accountable for a baby ya de be wiase. You ought to be responsible as a mother, as a father, as a parent. Mama me
entra ho nya hwe han hwe ababa wa fe ene okasa credit so wo bi nya bi woni fie wo bi da atwea mountain se me ne okasa ya fura obenya de awo benti ade nya me adomo big mama wo ya bad time se ni maame no we o maame we fie na ti ko so mra ana o maame we oni wan ne ba ha o maame wa film o maame afrim aba no kure na wo kasa o maame afrim big mama ya ne papa nkasa Mr. Bio wa homa no so hello madam Mr. Bio me pa cho wo to say no ya pa madam yo awie die boko na so nya boko sa say won invite Frema Bio ya me bare no why na awie wato ye ha nkomo bia woni ya twetwen ahwehwe ya so kakra na nti ye pese ye fro ne ehu de situation se owo mi wo se ne say bibi pacho me tuwe mi pensioner na me de ne ko next grade school Idoma wo na okọ ya na se so uza pensioner sika no no so de kura na nti ya apena se o se o tabashi any say no ana ma me so ni wo me ni mi nkwa na ti me sa akokra no say sadia o ti mi nche any so de dukuma se no Mr. Bio mami busa sa bra abofre yan sa obeko situation we mu na wo we anamo namo minute ana na mo jai sadia na ni mami eda so te awade ma na mu ni ho ni eni ho ni jai enti se mami no we wa na tete abofre mami no pada oni ho se ade mami na film but ansana onyini ni fie ni mpanyin fie so hwan na tete no mami no eka baby enti me ne nkwa ne yete me ne nkwa na ona na no dan mami ana fe me ne ko na series tu a ehu de ya so kwa de yo wajuma nkwa me pension sika so enti me so ndia ayi ode dukuma so enti me so de momo an mam why ne pa cho mami busa o no si abrantie bi na ama na wanya sa situation enti eno no wo se ne say madam ene de me papa fayin me so am shedem enti mi ntimi hu oba so de oba so pia me timi na chi odi afie enti me de ohia mo an mam why so se wona oba no Mr. Bio wo kan say dia na me hu mu ametime dia bo no esan say ya wo ana wo de na ba wiase enti wadwane abeto wa bebo ni nkro bo no mu na ye pese ye hu se woni mu hu bia na wati bibi en pose na woni hokra e de ya oba so aka bibi a chew odo an so buja am so ha kakra am so wo ajuye de kakra kasa as a parent woni mu so oba no wa adwum how me nim ta o se ode mi di komo kama anam se bua no de ma mi di enti me be wa mi tifie papa pe mi ntimi hu okay ne nkomo nyina wodi ne se wakofa abrantie bi ne tenan ana abrantie na hwe ne suku a on ne se wo hwe ma bibia abrantie ne na yeye na wo mo so wo de anantia chesenchire mu kire se abrantie na ye ne sa wo ya we ana wo nya wo ohene unkoma mi di nya me de wo ye batan a wo di eba ba wiase enti ye wo say ye de say wo hwa abofra yi enukwe na simu sa brantie no enya sa chefa no be ka se mehwe oba suku amra wo papa wo te wo nsadu na du akode ya mi ana mahwe no na abrantie de minim mi na mahwe no o de akona space na su na wawi a o de dukuma se no o papa nkoma wodi ka bibi wo ha wo pesa wo kan wo betimi ne na ka wo se wono na ahwe suku amwa wie enti woni ma brantie bia ho asem o mame wo se ne sei ka bibi kira papa mame da me ho abrantie oti kasa da da kasa wote okay ayi bra na na ma ne kwa sore ba ko
me pa ucho ye kom na obai ni mu kansam fu akakra me se wada ma ye du ye kon na tie na mami kasa vaida da ba pacho kai bra na na ma me ne kwa asore no bright abata kwa be me minim no be mi wono abata me minim no me wono wo se wonim bright bia bright ana no wo yire kwa asore I'm sorry, someone checking who man my line no more yet chichi kakra ntia ma me nche dante Mr. Bio nkaye. Hello Mr. Bio. Bio. Mr. Bio. Osofo. Let it go. Yeah, ekoni o. Mama papa nsem okeka nyina emfa nto nchen kwa kwa de bola kwa to chisem. Asif say me hwe papa nsem na wo keka na je say onye obi ana na nidi akola na chi. Yeah. Ana na oni akola are na ti. Sa. Onim akola na hwe. Nti obeka che me say ona na etuetu na yi nyina oboa. So ka sa de oboa. Yeah, because wa bi wanu aka. Eye ne say nsem a wo kan Mr. Timothy eche na Mr. D a ete say de yabo ne pa bi na o meka asem bi. Na je say ya pasa o papa o che mo wu ni. Papa. I just say when the papa fu anyo mo ne o mba na tie no. Oni makola no hwe. Metuma ka say nyo no no tu akola we school fees won tu ahwe. Okay. Radio so na aba no o ka bi na adi. Akola no onya akola ketua o. Ano no eba na ebo ni nkuro se. Wako school awi a wako nurses training. Nurses training na wo mu nyina akosi se nko wone fa na yi ano. Oti school mu anu apie. Ya ba yire no na I said de ade bi aba no so. Ano bodi na chini. Nti ade ni chini kwa papa we won ka ho. Ojase ade na chini a o ma me na chini a as a father o de ma me na jai o ya mama na o mu no o mu yiri mi jai a nkola no so o mbo afu o mu ni bia. According to any statement won ni me mfa kola we ho ne de. Kola nso chase ade na chini a ya mi sase ho na de na chini. Omo so ma me de na chini a nti that time na wo papa we we ya de na chini a anomo ebo nkuru a kire se woni abrante bi tina no wabu ni kwase a ama abrante na so mu ahwe school a ana wo ma me pese ode wo ma obi na wo ma me apatu ne abrante na ko di abrante na temme bi aso na wo fo ne ma me ne papa ne nananom ana abrante ne se ne etwen na obehu since then akola we fana ya na nko obewi oti school dem anu apie se otiwa na se otiti ne nsa ho aso odiniti ko aso odiniti ba ase de wo snake and the monkey shadow or charge ase de oye ayibi na ba ka se ana momo ana mame a wana una to watopa nti mame ne di ni chini na wa he se banu bomu anwuna fidi ya de banu ya number du na ede nti sabem producer papa no na asem ne de memete de metugu kura asem a wo kan nyina nkyere se sabe onim bibi kura fa akola no ana obeka se ona nu aduane ma media oboa otimase nti na akola we no ye bia ofa mu nyina up to date wo dia na wonim ye fra wa mo kuro bia o wanka hwe wo kura na ototoma no na wo hia no wanka de bia ye mu odu a even do kura ba bia wunu so oye papa bia o nim bibi fa akola no ho otimase nti mesra se akola no na maame no yes asese maame ne nti ase maame ne nti ase na yensu bibi mfim se awofo na sabem producer wono awo ba ya ba na jam se wajama be ma ena me ma no mo ngoro nche o maame mbra big mama ho ye bad time big mama se bad time ni ho o si mo se na ye hwe ho no so lady menim papa bia ne yiri wi na ne mesusa okay esu na ne ko ne ma no wa na ne ma ne nya mema o no mo ye ma so no matena hwe wo mo a si wo mo no ma hata ye bia papa yin se ma wo kan mo de mo mo ne ma me yeah na che se wonya responsible yeah enti sa kwalei se ne ma me ewu a papa no wo ho ye den yeah it takes two to tango to make where papa for na ne yini ne ma wo fia no oto da me ya friend se bra be didi where sankrofo ni bia wo onye responsible say wa wo wa yam hihie say wo ba hwe akola we se nyame eka no ho na ye hwe ni ya but 10 years obi ni akola obetimi aba yeah ba se papa na chu na jeje mu also o ka sam na de hia no ane say momo ana mame
One mo na mo ano. Asam way eyama ewa kura ademe. Abusia ma me sanso na wasese oje brena camp ne ekokọ hwe video no e bai na awofo binom mo ya amane amaje nsem exams ne de hu kwan kokotro but results ne ba na wo se wutu ehwa na mo a na afia akwa ye boachi bidin mo hu kwan kokoye ade no enso e basa mo face problem na say results na ba wo na mo keke kansem amope awofo bebre je mo ma agu nkofo ma so ina nkofo ma na ese mo mani mo fufure e hwe omu wie nso a na mo ba keka na mo pe e de a kire nkofo sa nkofo ma na mo hwe mo ma omu bia na ba keka na mo pe e de a kire nkobo obi di hye nka on the way wajimi so odi sesi kan odi hwe abofra odi be kwa hwe na busuafo ne ma mi ni oni nua ma no ana oni nua mema oni nua nketwa mo nso sa bre na wo hwe oba ne de ene de wo so ye din e ma ne hwe spending sika wo oba ne so eya mama enya mama nya sa ade ye wa enya wo de eya ma efendi obi wa hu ni sa dia wo ye emwa enso wo bekoso aye ye didi wa enya wo de enso wo didi o obi ba esan se wonya wo agent wo didi senka ye wo ba e no no wa sa na nimu fufure e de ni sika akwa hwe obi baba na ebe wi akire na ebe kasa asem wo ye de akire na ka den na wo maame no abefe e ka den na abefe abusia asem bi wo ho na ye di a eya mo ye hwe yi because obu yi obi ade na se hye na so de ejaw eka bibia betumi adi wabrabo so betumi ama wabrabo ase tumi ye hye yi pa sisi a wo maami na wo ko krachi obam na ebre sa branti nyi oka ye se ode a oba no befa baabi se waye se onye obi ni na abofra no no ote wona nsa utumu se na adwe na nye stable na adwe na se mi hu de wi aye so de wi a obo ne story ne kra no hu ni ti hu ni nan hu ni e ha na nkasa we nyina enkom la ne ma ne ka hu senko ha wo kasa asem na ade na se hya ase no e na kosi ano kwan ya ntenko kodisi awofo no mumye ma ya nim na ho ni ye nhwe ye ma ne yi sa ade no so ko fa be ma bi ba na se wo hye na be ma no ompene se one oba ne betena entem so a no ide wo ma ne ko e ma ne spendi awo ne ho na be wi akire onkonko kan nya wo pe onko ka wa adwen fa nchire ye hye sa ade we ni esiesi na asundue embra ebusua migidi se wafo wafutuo e de efremu se wo nua bia na se wo obi oben wo etu sa na mo na wo de afutuo yi e de amano no no so watwene ho afremu because ochena bi asemunti ye nim nyo ebesi dache no no so e de etu ne ho fo aha na mbi besi like na fe share na subscribe midin e ye na na akoso adepa se na munim na ha so emergency Ghana TV da se na ebe sanso e hye mu wa hadi makrawa na madawasi